Shemania na Cyrus Njeru kuuma kaunti ya Naikuru ari na indo ciake cia wira agithi na mbere na kugemia mucongo uria arauga warika ugakorwo uhana mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Tuingira wabici-ini yake turamukorerera agitiriha mucongo uyu uria ambiriirie guthondeka muri wa kenda mwaka muhituku. Uguo ni kuga woete mieri kenda guthondeka nginya haha ukinyite. Njeru uria oikaine ta Cyrus ni aratutariria uria ekorire na kiheo giki kuona gutire shukuru cia guthomera wira uyu. Mimi nilifanya art and craft wakati tulikuwa primary school, lakini baadaye ikaja ikaisha. I was interested since I was 5 years. Na hihi niki kia mucongereirie nginyagia guthondekera mutongoria wa bururi mucongo uyu. Kwa hii kazi niliweza kuangalia mkaba mmoja katika Nanyuki, Mount Kenya Safari Lodge, akifanya molding za maua, flower pots. Within 2 days nilikuwa nimebeba hiyo mixture of fiberglass na kuna automotive putty which are normally used to the vehicles. Njeru arathi na mbere na kuga nginyagia hau mucongo uyu ukinyite ni atumirite muigana wa shiringi 13,000, no akauga ti wira ukoretwo uri muhuthu gukinyaniria mucongo uyu haha. Yenye unaona nilistart from last year 2016 January ndio nilianza hii molding, so up to now is 1 year and 5 months. Because of lack of raw materials, they are very expensive. Unakurio uguo neugete ni wira akoretwo akiruta na akahota guteithia andu aingi na njira ya kumandika wira. Nimekuwa nikifanya nao they are casual laborers. Juu sasa huwa napata saa zingine sipati, itabidi iwe wawe casual ndio kazi ikipunguka ukirelease mtu inakuwa umemclear. Neugete tarandeno yake niyo imuheaga uboco wa oro muthenya, akiuga ni muheithitie kandarathi na kambuni cire igweta guku bururi-ini. Na hihi kiroto giake ni kiriku miaka yukite? Njeru ni oritie aciari mareke ciana ciao itumire taranda iria iri nacio, akiuga no ihote kumahe uboco wa oro muthenya. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.